way sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. And although time may take us into different places, I will still be patient with you. And I hope you know I won't let go. I'll be your lifeline. Ku rasakan hangat indahnya sang mentari membangunkanku dari tidur yang lelah. Pagi ini sangat oke kegiatannya. Team buildingnya oke, ice breakingnya oke. Kemudian ya intinya kan kita harus saling team building, memperkuat sama tim supaya mencapai satu tujuan bersama. Semuanya oke. Yang oke makanannya juga oke. Mantap. Kiki? Menurut saya sih ini teamwork banget sih. Jadi melatih karakter, kita bisa ngeliat karakter pribadi masing pribadi. Jadi di sini benar-benar kita dibuat untuk bisa terima semua karakter itu dan di-blend jadi satu. Itu menurut saya. Aku tambahin lagi dalam tadi permainan juga kita bisa lihat karakter pribadi masing-masing. Walaupun kita berbeda-beda, ada yang bisa dipimpin, ada yang tidak, ada yang dominan, ada yang enggak. Cuman kita mungkin ya masih mempelajari juga karakter pribadi masing-masing dan lebih ke melatih kesabaran juga, melatih emosi juga, menerima kekalahan juga. Terus melatih kreativitas juga. Makin kompak karena kita semakin tahu dong si A punya kurangnya ini, si B punya lebihnya ini, si B punya lebihnya ini. Jadi kita tahu nih, oh dengan si A caranya begini, dengan si B caranya begini. Jadi kan saling memahami, saling bersatu, tujuan tercapai. Menjadi satu sinergi. Itu. Kini ku siap ku jalani hari ini. Selamat pagi. Membasahi dunia dan mulai mengawali hari ini. Dan ku katakan ku bernyanyi. Kini ku siap ku jalani hari ini. Membasahi dunia dan mulai mengawali hari ini. Dan ku katakan jalani hari ini. I got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your ass invited, so gonna get to clapping. Go pop it for a plan, pop it for me. Turn around and drop it for a plan, drop it for me. I'll rent a beach house in Miami.
cocktail for dinner. Julio served that scampi. You got it if you want it. Got it if you want it. Said you got it if you want it. Take my wallet if you want it now. Jump in the Cadillac. Girl, let's put some miles on it. Anything you want, just to put a smile on it. You deserve it, baby. You deserve it all. And I'm gonna give it to you. Gold jewelry shining so bright. Strawberry champagne on us. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Sex by the fire at night. Silk sheets and diamonds, all white. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. I'm talking trips to Puerto Rico. Say the word and we go. You can be my flica. Girl, I'll be a flico, mamacita. I would never make a promise that I can't keep. I promise that your smile ain't gonna never leave. Shopping sprees in Paris, everything 24 carats. Take a look in that mirror. Now tell me who's the fairest. Is it you? Is it me? Say it's us. Enggak, buat sendiri, makan sendiri. Makan sendiri ya, makan sendiri. Wih, mantap Pak. Wih, mana belanjanya Bu? You deserve it, baby. You deserve it all. I'm gonna give it to you. Gold jewelry shining so bright. Strawberry champagne on us. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Sex by the fire at night. Silk sheets and diamonds, all white. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. You say you want a good time, but here I am, baby. Here I am, baby. Talk to me, talk to me, tell me what's on your mind. If you want it, girl, come and get it. All this is here for you. Tell me, baby, tell me, baby, what you tryna do? Gold jewelry shining bright. Strawberry champagne on us. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Sex by the fire at night. Silk sheets and diamonds on us. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Kami dari DCCMOP mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Arsaloka Tours yang sudah mengemas acara kami dari sebelum-sebelumnya, bahkan sampai hari terakhir masih tetap ada komunikasi dan terlaksana dari tanggal 3 kemarin, dari hari Jumat, Sabtu sampai Minggu ini. 2 hari terakhir di kawasan Bukit Tinggi dan sekitarnya sangat-sangat berkesan bagi kami, apalagi ditambah dengan Arsaloka yang membantu kita dalam mempresentasikan bagaimana jalannya dari acara ini. Kami dari DCMOP, terutama saya selaku pribadi, mengucapkan sangat-sangat terima kasih atas apa yang sudah diberikan. 2 hari perjalanan sepertinya tidak terasa, hari ini sudah hari Minggu dan sepertinya kita belum pernah kemana-mana, walaupun kita sudah pergi ke Lawang, kita udah sempat ke Lubang Jepang, sekarang ada di, lihat kawasan ini ya, kawasan yang ada di Batu Sangkar. Suatu hal yang sangat-sangat jarang kita lihat. Kita lihat jajaran hijaunya, sawah, ada
apa namanya, ada tambak dan sebagainya, yang terus terang kami di Jakarta tidak melihat apa namanya suasana ini setiap hari gitu ya. Jadi ini benar-benar perjalanan yang membuat kita melupakan sejenak pekerjaan kita, tapi membuat refresh kembali, sehingga pada saat kita nanti kembali lagi ke kantor, kita dengan suasana baru, dengan semangat baru. Dan salah satu kontribusinya ada Arsaloka Tours yang membuat kami seperti ini. Saya kira top Arsaloka. Mungkin akan kita presentasikan, akan kita rekomendasikan untuk teman-teman yang lain atau siapapun yang akan ke Padang dengan Bukit Tinggi atau dan sekitarnya untuk menggunakan jasa Arsaloka Tours. Well, there's a will, there's a way, kinda beautiful. And every night has its day, so magical. And if there's love in this life, there's no obstacle that can't be defeated. For every tyrant to tear for the vulnerable. In every loss, all the bones of a miracle. For every dreamer, a dream we're unstoppable. With something to believe in. Monday left me broken. Tuesday I was through with hoping. Wednesday my empty arms were open. Thursday waiting for love, waiting for love. Thank the stars it's Friday. I'm burning like a fire gone wild on Saturday. Guess I won't be coming to church on Sunday. I'll be waiting for love, waiting for love to come around. How did I get so blind and so cynical? If there's love in this life, we're unstoppable. No, we can't be defeated. Monday left me broken. Tuesday I was through with Terima kasih kepada Arsaloka yang sudah membawa kami tim dari DCCOM NBP untuk wisata di daerah Sumatera Barat. Kami sangat senang sekali diajak berkeliling Sumatera Barat, diberi game-game yang sangat fun sekali, dan game itu terus terang menjadikan refleksi untuk diri kami bahwa sebenarnya itu kami siapa. Itu bagus sekali untuk kedepannya, untuk teamwork kami, untuk kedepannya kita kerja seperti apa. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan kedepannya tahun-tahun berikutnya kita bisa bekerja sama lagi dengan Arsaloka. Mohon maaf juga dari kami dari Jakarta, seandainya ada tingkah laku, kata-kata yang sedikit tidak berkenan.